tao này hi Reverend Howlin Amen hi no tin One really siama tema Christian kabon tawa tapao tawatin ini sana tarik som ni lama ako September 2015 kuning ko here Hado Tribe Council suna adi adam tai ho yang ini suna dinga Turkey Kopi India Yukitala program kedua nawa anini san azon jom thea tom di kabon south tia la na pom di party ko na he using ta an Simon Indoding conduct yang secretary teaching by Homa Kong Hong to say ko ni mo namin mo sa petin so tiang na miti jeng no in sung siam da ama suha na ingin Kangai nating nakang kot namin naiwan piyon lang. Itsi program singapul kumlaw kapat niya. Nang malam tayo naluwal na nangin program do si asay na kayo ng ilo piyon ta. Program ng kasan na kunatay ng hanto. Ahiyan. Kataw na sangang katum kakibo. Tunit kung kaya na rin imatapon na insong kanto ng program ito kami ohiyan. Nangin ilang kayo kabon sa kakaya na. Kapatay Jesu, Kristo amin panahiyapa na pangkatati. Amen. Ngayon si ita tukilapi ho ipan masamavin olun na tom cha ni dinin pin na chavin ama se pen DYA de pan kila elam chuti le DSA ho chu se lo hele buki chu tho yan lo kan ko ve ke hi community mang he kam tipgen ke hi DYA ana ko he executive member ko he to the human rights ko he executive ko he DYA hi TTC in ong TTC ong form sun constitution action DYA puding hi sim san ko he he ti dung zui chun a hin la apha dung zui chun an gong ro thei gon DYA hi puding hi ko wa ng sa hi DYA hi ke ho interest and the personal interest and the leadership they try to put on the board. TTC na ngay sa tayo at liya ang pwede. Thado yung association ni Thado Tribe Council head na bu SR song kulen mod hong in people sa na 1955 mga % si college mo na ano kipun ohi. Ang kipun na si so yente kan huding akasete ka huding kipate kipapiding sulit ang sante kay thudinga kung kipun ohi. Iso piu na ko hoto kito na iwa gam garzan again he has sultan pi awin ne do chalo again the le china to wedding le huding ho ano the pa do sa ki wa e hi aum lu ho tai ya ale kipun to hi ti wa e hi China mana to ho mule why ho la wa kan tu na ni wa ko to he hiti chun mun ka ba in far san ko chule mun jo ma he ji ni he ki ni he ti wa e hi pu di ka ni ti wa nga chan ku to lo a hin la iso ko ta yu mui lai wa hi ni ta ta hi a ho te chu China mana to mi him dim ta anh lâu đẹp anh gắn tiền kia chút chỉ là mang làm được ngon từ à số na à cô cái tuổi lâu rồi hẹp cái tuổi này bây giờ anh đi vay hơn cũng nó đi vay hơn nhiều xí quên mình ăn cũng là ăn bây giờ trong nhiều xí chừng anh sẽ tiền rồi ô cái mà chỉ có dấu thì rồi đấy đi vay cái này tai đi vay đây cần hồ đình hi đi vay đây cái thầu bị đình hi tất cái ngày là đi vay ông tài thì cái đêm nay này là đi vào hệ những ta là tổ hệ thì số cái video này hệ thì vào thì nó cần nhiều hệ cho nên họ đâu giúp association này đi vào hệ in rồi họ đâu tribe council bố đi vào anh sẽ vào nó trong cái phần lâu apart một anh họ tại gia chỗ này cái này cái phải chỗ một sen xí này cái đó hiện cho nên aman mô tô này chỉ việc là serve with love thì serve with love thì mô tô này hiện aman emblem ka zong ki sim ne an ku do hin ki chi emblem si biham ke do bakul chi biham ki ka dong ne ile amona se na wa chun bakul hi batsala ba ki da ta hi ki si bakul hi alen le na ba chalo te ho dang tam ta ai abi le ki so anu wa hi batsale ho tam ta le na chi bakul le na ba cha tam ta le hi
cái gì chân đi làm cái bút cái bằng cái đấy thà đâu ra để dùng chú cái họ cái đi pula trái cả thật tâm rồi hiểu đến thì chú cái họ đi làm cái mà cái nút vào biết tập tổng cái bom tiếng thì thế bây mà khăn tụi này là nón chân nút in về luôn cái này cái gì chú phát bị cái này cái phụ đề hiến phát chỉ đứng dưới chú đi vào hiện ra rất nhiều cái làm cái họ đi con bên kia bên ông gì rồi đấy anh hiến là phát là để một người tổng tán bù đinh gì ông hiến cái tàn xem hết những cái cái tàn anh hiến kêu được kiếm lên đây vì cái nông phổi vì năm cái condition còn heo thì lại vốn anh study cái bộ đến research scholar trong phát đi covid cái số cái dầu không bị bù đinh chân áp là những ông tại những chân bù đinh ông tại cái gì hàng cái đấy ông cái phụ lo này hi Manipur University à một example cái này cái này cái số pin nào họ nào đó thì cũng không nhiều cái họ chú kế số cái blue tailor TYA sorry TS cái blue tailor ai là cái số pin phải theo đó nó student organization tâm tạ này số anh họ muốn tailor cái căn rồi bây giờ cái phụ nữ cái vai phụ nữ lùng khát ta họ giấu xí chú phụ nữ ngã chú khát đóng tay cái gì á ấy như vậy thì làm phải bao giờ nó phụ bể rồi cái gì model chúng cái là cái vai cái không cái phụ nữ ngã hi làm cái họ hi cái gì cái MU Amy welfare lawyer doctrine thì thằng hết tiền này để họ ăn xin đi first also làm cái này cái là hết cái gì biếng thì đấy cái họ sai cái số hạt đi rồi thà đâu ra thế giống cái gì nó bắt chắc là thà đâu ra cái gì nó bắt tập đại cái phòng chim điều hòa mình bỏ lên cho nên cái vai cái seasonal headquarter head in a noise April 8 2015 chỗ anh cái rồi David thà ra lắm cái thà hồn thì nó cái hết cho nên cái vai cái vai hình thì của department tổng cả cái này tôi hiểu họ lại thà đâu lại bố mẹ mình sử dụng nhiều rồi sao cũng kêu bố mẹ dùng cho lắm cái họ lại kiếm được thì anh cái bài hình thì social group của phải hình research and focus group của phải à mô hình cái họ nắm xuống research boarding head on tâm pi thì cái rồi là cái mục tiêu tâm tạo này thì sau đó anh thì thấy rằng là ama tu về sang ta mà ta hồi lại ta học coi assignment process meeting aman finding and more thì thua thì research and focus vậy cho nên đi burning topic ho tua đi lao cái buổi đầu cho ILP thôi buổi đầu bây giờ sẽ ILP chúng nó đi hỏi tổ khác đấy thì thế bị thua mà xuống cái đó thì cho rồi anh thấy rằng là ILP expert rồi thì phải biết rồi thì ama rồi ni chúc chúng ILP tu tất cả hồi dương này thì rồi phải đến cho nên là các peace accord thu nhận đó cái bối ta anh là biết cái luôn liên lão về mà thu hiện cái tình rồi thì sẽ anh đi vào cái hình research and focus của hồ hình ama rồi thì suy bị thu hâm bây giờ cái gì chúng quá xong thì bỏ lại cái hồ thủy sản nghe cái hồ thì vâng thì một finding and một cái điều biết điều ấy anh hiện sản này cho nên anh thấy rằng là ví dụ em có dùng đi study boarding hết ngã lo hết những cái phần trong cái hồ hết thì cái sản nghe mô kiểu hết là gì đúng như cái gì cho nên inspiration nằm trong nhóm cái sẽ có thô đến cái education là một hạt ở sinh hoạt đi của cái human rights spring yung kita tahu achieving mangwin asu sa ambo iso yung dan jiot yung tam tahu iso yung si ay fight ay si human rights group yung kapazin games and sports linguistic women affairs say bangin women affairs o hata singing ni putin kisang ni tuin women affairs na lang ni may isa na so na santa ngayon na ita na hin ko ni mo mi yan ang tay no he so le healthcare lang ko ni mo giding human resource group to the art and culture information publicity itin department vice president he department jo se hi ipiti ko ko to le divide ko le hi anong chat lo ji sun department jo se secretary general akademi Bovin chule joint secretary khatsin akademi reading aume department ka noi za hin member ama wan ade za ngai za de ju ya open asin he ai lai ji chu
amot sama si Rodin TTC le diwale di head lu ya so Jadi lam kai pe be mo so ile presiden ni ku le ko presiden ni amin thang pian research scholar malin jadi vice president ai ni ke le ve ku patan panas do jadi ungin mang ya general secretary head license sit the speaker to me again finance seminar hansing organizing secretary Robert Simpson the social secretary William Singh games and sports secretary that member again women rights mang he ko chu adan matam pyo kai la he why IYA ni tam ta lu kan ni TSM le IYA ni ko ngai am tam ta me ila ai oi boy we IYA in thado custom culture tradition language zahamin ko a thado ke ngai group le masarjing na ding pan na ding ahi IYA lu chu hi le TTC hi le se kumpia le hi me da za ta thado ke kun pom na hun su na ding a pan mà là thấy rằng là phần gia đình cho nên ESA dòng đi student organization là hát tiền đấy mi phải duy trì tiền ai thì nên đi ngáp phần hát tại cái đấy mi hiện ngày sau cái pin ha ngày sau cái pin thì mới giống sao thì thuộc thì hiện thì số mi hiện chỉ để tiền là tiền đấy cho nên tú cả hiện cũng phụ thuộc vào cái activities đó cái siêu tổ về cái activities tu yang tidak lihat kongen Manipur Jodhpur ada sena supiwan tidak tahu kan Jodhan itu Manipur gamsung tinggal minte tong kate bil thum Manipur Assembly in date 31st August ni akan pass udah le isu piutina menna tu asal ko yang pina ngayu kesan in Southern Hills date 4-5 September ni ban anaki boarding today public conference program road ta ni chilai ni na 8 September ni Chusanpura isu tribal market ho chinale tum isu bi ho bi ko ani ta cho bi cho tu track jau sihin ama track mu ya tum pon ke pawa ka tum ta ke ho tha do mina pai machan ko lo individual board ba tum na ki Right now, board of the board is it to TYA the Punan, organize the boarding, TTC magazine, TTC minute, is okay home to, but like it is in to board of the boarding, TYA minimum to board on, TTC minute to boarding. Date 17 September, TYA Manipula media hot, mean to limit in the yin, Visionam to the media, I'm bias native, so is Manipula. Media fraternity of the performing, media chung chang tu at say in vision today, general secretary we mass communication and master say in, man media rule of height say pin, holy na kinepin, bias de loyala, straight at the so living, your phone let the real kinezin, what bunga, present AR, Captain Measure Party Govin, Ama Zavazavin, Aman holy nazin, it is a media one. Hata alur hinsina to the living in community zin as I friendly match the people to combination to the say TYA hin chung chung ka say no so say na min pai masado galing ti boy TTC ha so na so ding TTC no za na to ding TTC het in beijing tu sange na ka tong pon sedang ne baba na do TTC het ne na to ding to kom jing ding ti to ne zin siong le TSA against yang masaki bolpon siong le TSA hi EPT le lesi to mi het ki I try ko min het EPT organization jo hat ni ti da ringa ki lo ge ri ti jo chu ni het ni le ke ni siong le TSA ki jing le him state min ni resource ko le da to ho nan ke hi jong le ki ho hin zut aki ti le mi ho si zu le hin zut ni piang te le am nim si zu le pon ta do ke chu zut phang da ho hat jing ni ki long hi ka focus so jela pa to ai na ta tu jo se ti su kai se to lo hin ka present pa de PCM te le TYA he ate sia pa ne lo be ge chu member wise community yo chu ko to on hin jong le kyo hin TTC dan ta bi to a Iho society at chong diling le ikan to dili wana ha ta kai to do hi chu bi ho masanga tim bele ki pun ta bang kan nei tin bi ni bi se hi min tin se hi ngal mo min tin se hi se ma se ngal ki ne kai na te DSA
TTC để DYA thì thà để thà đâu để đâm số hàng lắm hàng sản sinh thì mà sao dính tao thì chúng ta cùng nhau lấy cái phải đó bisa kalian angkai ho inde tokong dia yang so kalau sen on sabin supaya kan boleh he lagan se bodi ada tam so am so se yang so sao thì mình hay用的DYA ideology tempat kan saya kasih nomen he mitapin TSM ta bidinga DYA ngaham DYA itu ada DYA nó được cái nào không nè trong cho các bạn cho ông đã ấy của giờ được làm cái verify cái của mình chúng ta này what is DYA bị đi nam how do you assume bị đi nam nếu anh youth bị đi đâu đấy how do bao ai youth bị đi đâu đấy chỉ lâu lại họ bao đàn là cái gì nữa nè cái đó là hàng phát phát ra bao youth đàn gì nữa cái đó là đồ mà đi lâu lại MDS lâu lại chẳng bao some clarification classification ni bol ding with jadi DYA ki puna DYA meaning so hai ko ta kan se no he DYA youth abi di teng le youth abi di teng le bro ji a concept he idea so he tha do form da lo ma tra da ni thang thang sing sing ta ba ko ha na duty na he Ayan, masang ipupa din traditional method na tinawa na po tabang sa dalawa azat idea azat tabang lumiget din na iniyo growth ini na diyo hat na ini na diyo ating le logical thinking and approach kunung le ipihung so tham isi ka po dani ipiti tham so pon se kaya gerto the ding le katil boni padin nam pia na patrom din nam mi sa nak to ka de nam chwa se ya to the ding te le aphat to dung su ya cha lo dam su yon 1980 sai cha lo bang wa twai cha lo le thi lo di chwa to bang lungel hian ho ni thi di wa chu di wa em ki to hi so a main idea of youth how do youth as na youth ti na chu hi ji ya chu jo loi pa se bo ma chu sampai apa na nelo ke jauh ini tin so kapan apa na hian tum lo mio se tu youth hi be TTC ho tuni han kai ta be ti wa youth kai po ti the ati te po pon ke wa youth hi be ji ya chu dekha sinadang za chom ke he na chi na za chom ni mo yo sin contribute on the platform kana ki bola hin Lase dinga to ke engineer ki wa ma he social activities ka them pon ai wa ma ki knowledge ke po thi tan chu hado you da su na ka po thi na platform chu ma he ita ba na chu medical yang ipilian nang atek na si o chu ko wa hado hot hada dinga he youth minat bo ke wi ya kan se mon ki he ita ma chu TSA let DYA hi itam akiba lo na me ji patisa het kanu na e TSA ki dingle TSA amin TTC no min jikka atu DYA hi bu si na he TSA jun student activities na bo tingin dingle tua DYA activities wa na jampan na bo tingin itu sunan jin DYA dunia ada TTC dunia ada cultural protection aku ada samlam policy tempat insiden tempat tu ikan ada TSN asal dengan yang ama domain BSL lo yang lalu sosial itu ada Cina mana tu itu ada human rights adang motor ama domain itu kisah kalau saya naik pun saya dia yang capability yang ni nawin bil ayo as an organization aso ama saya dia lo hak kan tu orang sih ayo TTC saya dengan aso ni biasa ama itu dengan ni biasa dia orang sih it's what saya tu hope ni dengan aso DYA yang sih mah dia kan pun tu orang ni jadi yo souvenir aso
chạy năng ngã số cho năng đi cả các bị cáo là chạy năng ngã số ideological and social media how do you decision making kan isu kan bos win nggak similar sun nggak beda sun cuma first impression sun area kan orang so DIY so pra extreme side kan aku area yang diwin isu di pone bang your view kan kita tak kepihit atau youth association it is an all encompassing philanthropic organization si ang sa pena definition tu ini चाहे सोपी उधर ना होगा कि ये उसे कितोपी जैसे ना कितोपी दिन pan nanti ना panding ating le ESA UTC itu to jingding khalakat ke to ding khalakat itu sot ding isu kuat pan nahi ahe ating le kuat jese na hai bena le ipau ipon lo atang nawai mi tam kadin ila pi godan nomjin ipau bangsu kuki pau ati o ilo ale kon mo bangsu ga ya de kuki attire ti mo bangsu na amang tsi ga le chuma yo se protection adi nga su DIY ho bangsu ki bangsu pan sa na ka pan di we ya kan se ki le de na PSA TTC su civil man ko le tha hian lang ting le sumja pa hian lang pan te cha na su Topi na juga kan dia ini kita kasih punya. Tinggal, yo yang ini kayak apa dek biasa tu ting, kami musuh tu di mana mungkin dia tu all lah specialized agency di dalam decentralized in all lah kin boleh organization so ini yang specialized agency satu makin sendiri. Dia kan masuk, juga sih masuk kado women association. Organization tu hi yang ada within TSA within TY yang kau ini research institution itu human rights institution itu apa pun tu mahal kan specialized in tak tahu tu konsult ke bola itu amun namun nanti kau ini akan sekiranya tinggal economic policy data all lah kimbon deh yang soal tu tempat economics lang hebat tu Amor konsult ke bola orang lagi bonding hen. Tinggal tua he kuki tu itu mulu kuki as a nation ahai ke pomjingan hen. Ayo ngai tua he kuki any kuki tu kiki he orang ahai. Kau ikat pipen hat itu sih dah. Ujung wa nak hat untuk ahai pomjingan hen. Jiong he itu sen dam ke dam itu kuki tu as a national shield ke tu dam. Kuki tu itu hat satu dam itu orang lapan kita dingin. Ai bang chu so lo ta wa yong le DIY ho dei bang chu kuki apa na total separation hi ko so ko we nam pi da na di tha do ha na di tha do na di ni ko wa le kuki apa na total separation no don support ko le ta kan se ki he ding le sports lang yan lang adang tam yong le o study kin bo le ding hat he na tiu di ho ta support to dinga sports a chu di contribute bo the yo choices is all study kin bo ding in why me formative stage or hit tempat specialized agency was formative stage saya tempat only soalnya saya orang lah dia saya mesti terlihat di provinsi memang TTC nam backup in boarding yang akan sekiranya sen tim DIY ayo dari jomlam tak akan sen tinggal acara kena akan diturun saya ada tua ewan harus pun mengwacu Ada ibu mahal le, yang lain hasil tu itu diwe, itu kalau diu, mungkin ya ada itu diwe, hay bang masuk, future baik tak bang ini sih buat kerja tu ay panlapan lah, kan senang kita, jadi kalau jate boncawen, kini apa yang kita boleh lakukan kita baik. Kadang kita Amen pena fokus na ini meeting mo kompleto ko hindi tu pati reputation yung pang-besa ini ngayon itu saya sebelum yung time ko kain na kung saan nandiyan po siya so kami juga nang saya singin tujuh natin kung kasi ko din Jadi itu saya kena pay point. Usang le
President pa ko TSA General Prosa President pa ni head of the hello review those learning di nama mi lagi kau ni di zone the family problem to be the going itu ngai ko ko ma apologize ta ma ka bolum aku mesti ni ka itu itu ngai jangan kemudian ini dia hampat tu ini habis itu TSA nama he ini macam message semua ni sudah pun apa nama tu jadi report orang tu ane kita buat pun itu tu orang dia TSA branch tu malah district tu malah kirim dia dia atau nak orang tu TSA report baru sih itu dengan si guru biasa ini loh dia tu saya buat kalau dia nak berdebat dia tu jauh tu anak dua tiga itu tu yang tim dua tim dua he usana TSA branches ni hogi dan ini win sudah Bangalore ni win sudah Hyderabad ni proses itu sudah diorang sudah Manipula district ni hogi Sebaliknya ni event, balik ni event sudah cantik ni event cantik ni event. Jo season part ni ada season part ni, kamu sih biasa dengan ni, jo ini tu baca. Ini kan, ini zaman dia tinggal di event part tu gitu zaman ini banjir soalnya. District ngawal tu, ini kata tahu le, benda tu kata kan, ini kita itu, betul supaya sebuah orang yang tak sesuai, tak lalu tam nak audit itu, tokom pi TSA nampak otomatis nak kan ini. Ajung le, hasil sesuai le, TSA TYF TYF, kontrak kita ni segi tu gozi na, jisi orang anda sudah ni, sesuai le, boleh. Pai TSA TYF TTC semua kalau kan tu dia nak tunggu ai cek itu ada sudah insajing dia ni. So dia apa yang mai biasa besar. Jadi tu ai ini tu kalau dia sudah ni rut nabi sudah ini dia bawa dia fokus dia ai itu kalau dia asal sang atau orang ini atau orang baik dan saya bagi itu orang tu ini dia kita tu kelas ada ini. Kita saya tu sebab Ini adalah kami mungkin yang TSA Mufala Presiden terpilih. TSA Mufala tujuan dia work progress report kan fenomen. Hidup kami adalah kamu tu masang bahan MIL kena buat pivot, MIL kena buat pivot. Higher secondary lah college wahin. Tempat TKLS top tu result naizan hanya kita tahu ini. Ahin tu ayah kerja kita itu naik MIL di mana sama orang ini plan di sini di surat dan ani na ahin kami adalah tu aku lihat yang lain. TSA Mufala unang track sih before mahit ya tu ane kom tapi ane kom ini ya ko na tu ipiham unang track aku na skin mesin na pun bete ya Mufala administrative type ma ajisu district jauh si aku na miu kom ajisu mi jauh si IPT ki ko pila paham ajisu policy kan bete yo kan saya hin atum na tu ipiham itu ya COVID yang jauh hin first meet hello le unaw meet kita mai elo unaw sports kita na katong bundi ka timay benediksyon ye kyo work progress elo ka plano ka progress song lang taken ye kita ke le pau se ke hin dua ke TSA delian presiden ke hin ye ho ka annual report ke dia progress report pen tu ke so in ala page 60 in hin unsur ke jadi bona hinsin haring kita lepas ala dengan hin apes number dan say kecil selain ini heading sesi hinsin hang kecil itu ke ho TSA dari Indonesia ke progress report untuk kita ke ho hin 1996 satu anak ke pro kita 2007 anak dipangin ning me that solving sun anak kita revive in kecil juga penin sun di sun kahung cari mungkin wilayah kecil so
win a lot of the show on Kimban Nation to protest the reward or win to me if they can clear Pahin Young and Kahin La David issue at all the Takan say or negative way. Okay, George Thadon Kahin. Happy now 1 minute 50 seconds and then come over to the Hyderabad again. Because we call him two something say within going to number let's say they again. Tuni in Hyderabad after that. Advisor to know in waiting now going I can do from going to Vice President who is saying the university. It's a hit on phone with you and Hyderabad now. Hyderabad Hyderabad here. Ini pula kita city dah ada atau kompeni ni, jadi tamam semua kita ni kita ni. Facebook mana kita pilih semua ni. Kalau tiada pun Facebook tu dia pilih. Jika yang ini sudah tak semua. Ayat itu ni kita konfirmasi ni Hyderabad ni. Sebut mungkin itu kan. Kalau tiada hak ini ni boleh Kuda opsana ni tu PC from Ireland, tapi nanti kami hambat tu mengai dia. Beci PT isi wah dia tu TSA Malaysia di atum long ni ni. Kalau hantu ni mati di ibu dia bakal ni bakal ni. Tu ni dia organisasi komiti PC ni. Saya resource person ni saya yang lain jam tak tahu. Isi program dia ni kan community tu. Pasal dia tu cuma organisasi komiti ni terbentuk boleh ni cuma TSA Hyderabad ni. Tadi kalau sampai kan problem kita cakap dengan insentif tadi. Hadau cibai, on sabin tengok ni. Nampuin Facebook aja leno auto hadau depas kain. Tulis bahasa General Secretary TSA Surat Program waktu ini. Todo tempat insya ingatin. 2014-2015 komunikasi zaman ini. Surat Program semula ho kelas 10 kelas 12 pas oleh felicitation program kita nanti ini. Kita zaman ini. Date 5 June, World Environment Day ini kita nanti. Tal information center people berdarah ke dalam berjauhin. Asyik sampai. Ejika lain hasil na juga insya Allah. Kalau trap deh lo, ini mungkin type trap supporter ho. Kalau tanah gas ini tempat suku pusat lam ho, nanti mungkin lam ho itu kan. Nanti mau esok game. Esok tu sihin, curang pura sepong mereka semua ko. Hado ho ni Uki daun ni dingko waki semen hiin, uki suko ni dengan adu ki semen hiin. Bewa sama, ben hejecun tiye sein asana terjang berarti tu pencu. Cepon mau waki hiu kan tadi. Hejecun itu tu si problem aku nak hukum tu ni dengan cun tiye se terjang burin kadai. Hello, terjang tu konteks asun. KIC assembly uki noya kibai hom, noya uni lohan. Ini sih jadi lupa ni. Ini KIC or KIC mana हमना की पना जमहत नहीं तो जुन kalau conclave dari 2015 nanti kau ni hon pi theba hel bang chun KIC jam ko ki pa hin kate di jangan senang he jamhat bom ni ani jamhat ko abana to gonban se dang kate kise yang nama ki dong bola hantin aji chu dadu conclave ki jam ni Ewa ni kita amsa ben driver conclave mungkin athang den second hand ni mangte ko ba ni ewa aja ni kesa ado freight processing ka hin ko si tante Ini sudah saya dia sewas pesan terakhir. Jo sebenarnya saya bukan dia ini boleh boleh. Mungkin dia semua dia bukan juga yang TSA yang agam semua DC tu juga. Candi dia CC tu lain, edisi tu cerita ni berkali.
tôi cái này rồi là cái lời có đủ quá có cái cùng không đủ như chúng chỉ như hết bây giờ ta có thể việc nên là suy môi lăng cũng là giống cái sự làm giúp việc cho nên chúng tôi khi làm tôi cũng trong có người liên quan đến anh muốn để cái bộ điều khiển là tâm trạng thì không lẽ vô tình khi tại bộ cái hệ thì biết cái là một cái sự việc cái sự là sự cái người chúng ta sẽ không được gì cho nên cũng không quá đủ ai cái học của chúng tôi phải cái sự là sự là cái gì cái người chúng cho các bạn là cái gì và cái gì cái ai của cái cái sự của người đó là ai của người nó có thể học lại của người thành phố tu trong hiền chẳng điều tế các sản liệu viên cả hai sản liệu thì đi đang hoàn kết liệu chuẩn sản liệu tế hiện thả trong ngày lúc đầu tam gia này cái mấy thiếu hiền cả ngày lúc mà màu viên anh hiện là tu lại mình bồi bồi này thì giáp thùng giáp liều miền thì chỉ là chuẩn mình bồi bồi là giáp khát lại hiện cái vài yang victim mà các bạn chịu chuẩn thì chỉ là bồi bị tu ai hiện là chỉ là tu ai education policy à chỉ nào và ये से चांदे रंग की बुई पे अपन फ्री कोचिंग अथुम टीचू क्लास 10 मैट्रिक एग्जाम पे दिवा को तो फ्री कोचिंग अथुम को कब होई पे हो हियन चादिम कोन बजट का पूर्ण वा है 1.5 लाख सौ तो हिया हियन सीजी सुमपोन नदिंगा ही एजुकेशन सेक्रेटरी पा है जिता फाइनेंस सेक्रेटरी पा है प्रेसिडेंट पा है अपन पा है चिलंगा दिंगा हो आकि पीलो वा है ले जे आजो चिलंगा भी पी थका का तासन का है ताई chỉ cho nên hết thiên biểu hiện thì hết thiên là tiếng Anh không tao hiện TSC Chandirin general headquarter của nhà hàng lang hay là cuối lại là của nhà là work development hay là assignment của người yosi hạt sẽ lên cái bộ lên chỉ đã hết thì tiếng Anh chuẩn chỉ sắp hàng là những cố mà bắt những cái bộ phiếu họ lên phải trong sáng qua hiện nó sẽ thành phần là những cái lain hạt thiên luôn sẽ ra lên tôi họ lên phải phụ lên ông tay và những tu lại tại hiện office sản là dingen gamma cái về in sele tu kum sunga he office sa office ka he tundo te ding ki plan na ke le ya ti cho zo si wa he to mor som te ne ding ho zo si le ni si over taun na ni hin ya to jing oven la ki tu pi te chan ne hin ki tu pi jing oven ki he ve la taun na no mi hin ni ki loi pam no tha do ki ne ka te ta ban ông thì còn lâu xí TSC bên ngoài không thể biết các sản phẩm cái gì đó. June 29, 2013 cuối TSC bên ngoài bên ngoài thuộc về initial objective là mình cũng như là cái chi phí các hạng mục chưa và nó cái basket là thảo luận tiền để dân người tin tiền anh nhìn là chuyện thảo luận custom culture chủ đề tradition là đối xử và tất mà chủ đề đặc sản này là cái gì anh nhìn là chuyện education today social today context today begin including so to the hin today education to say hin college institute za no ka te hin MOU ke kai nursing and engineering and private na engineering college no ho te ati kai tu de ding lang tha bo cha tia ko man chu I ma cha education ko pon ai ba in arts ay lo le adang skill na ko development and teacher kan so ko ni ati Bangalore ka hindi ko ako ni lo le pa ti wa ko hasan na ta ji ko in chule ati hasan na wa dal chu impact tam ta consequence so ani ko ni cho jo si ki ta khat tin thap the bo na za ni si ki ki ko the ve teacher se do the hasan na ki ko pen si dam ya ni khat na chu tha do chu ki sa hin ya nung mong tại tổ na tổ là tổ của ông được thì ta thì họ sẽ có cái tổ là khẳng là hiến cho nên thì tâm tại xây dựng là họ sẽ nên là chịu theo một cái ai là do các sự lý lẽ sống của tôi vì cho nên tôi phát hiện hơi cái bộ là cái gì đó là cái set cái bộ là particularly ai manpower họ sống dễ hiểu cái bộ thì còn in addition to that to financially như vậy cái hạ sẽ bây giờ người ta thấy ra những cần là cái gì thì cảm xúc gì này thì report 2013-14 report to
Sony orang macam nama tu tak asal ni dari dekat bawah tim itu kita macam TSL yang lalu nasab dari koordinat bawah tim ini Hyderabad ini ada lagi inang awal koordinat tak bola centralized TSL itu ya jadi nampak itu tak apa apa TSL itu organisasi yang ini pada kita sini jadi TSL yang ada full support jadi TSL TTC yang ada full support itu TTC dan kemudian fungsi itu tadi buat ini itu TSL yang fungsi ini acak executive board yang orang sebenarnya ada lagi members yang itu yo jadi executive for kerja untuk sukan asal ini untuk sukan asal itu asal yang mana yang acak ini mungkin ini ông cao su thì mọi người ông cao su rồi còn trang xe là trang bạc là không phải kịp tạt nhưng mà cho hơi thôi thì rằng là chỉ trước hết chào cho TSA yang là orang tu tu còn tiếp con nào tu xe đồ thì trước hết chào các bạn tiếp rồi tu hiện tu adalah president mengajukan đồ ini TTC TSA PWA juga hari ini profesor sihat yang lalu dan soal mengajukan đồ community development projects Dr. Tunggamang hi napadu kilala Ama sepenin harpa ipiro kin angkan menang cuban de TCOC tom kita bangkat nebi seven nawa cuma sama terpana akan mungkin sudah dunia yang kesini untuk dia le community development project ini tapi lain tak hiin kirtum kisai kom de hiin justice wangsukan borzo lo hiin kalau kan sending kadai de kan bakha de unit song ni kalwang kana lo hiin teacher students tapi hiin tun ka tiba masang ren ka ne ka ka sei nom chu This is something like discussion only making. Discussion our thing like हम क्या discussion में components to momzi. Number one question की तो कर ही है. Number two से ले observation share की बॉल ही है. अतुम न चले supplement की बॉल है. ची असो thing ले discussion बॉल thing ले. ची तुम से अच्छी डिवीजन delegates also untuk kini tuan ke saya maksud community development project itu tinggal spesifik kat se kisah dengan hilau jadi academic approach hinsain katin azo tinggal discussion itu tinggal question itu tinggal नेट नो मोशन दो गिनला लेकिन आंसर का बोल ही लोग लंग आंसर ए बोल ए बोल होती ये कने तो ना कौन जो इंटेंट से बंग डेवलपमेंट ही चीजें ले ग्रोथ और डेवलपमेंट ही हम चिकन ये कैन गिवन नेवर का से नो में ग्रोथ ही चीजें ले यूनिडायरेक्शनल नहीं है डेवलपमेंट ही चीजें ले multi directional lahi growth hi athang ki ase dingen unidirectional lahi na chu idham ikile example aju chabang ka dhong khan lik ting le adung ham khat khang ai lo le awe tham khat akhan chu growth akiting ale development ni ting le adung zong khang lo mai the awe zong increment lo mai the alo la wai lo khang lo mai the ai banga a cognitive skill chule a intelligence a mental ability ho chule situation ho paita a tikal abol ina ho icho zo si chu development akiti che che ho thado community a chu development ba hi iti hum lu de han ai lo le iti ehon parsili bol de han ti chu atu pi ben hi ga say belen alignment li anu mu wa chu elephant aga tham chi wa chu
ama ho objective chu ibiham itile elephant chi definable e hi ai bangin ama definable lo cha chong cha definable le ipisena mitile a perception chu it's limited to what they have touched chi ya chu hi hon ja development pa hi i hon iki perceivable ba iki perception nun re chu hon definable de hi cha chu akan se outline akan se ho so se parameters so se chu in koi komponent chi development chi pa se chu no de ti chu avela ka se ki in ka chu jong le ka se nom tak chu ham ki le Bangladesh Muhammad Yunus chung chang pu tem chi ka se nom ama hin Bangladesh gambum pi a hi ichen yam ka development kan pu de ti ke se ke lo de hi ikise na me ke le ama zo ni Chicago University professor an hiin ade economics professor hiin hinda aman university a lekha hi laijun apam langa ve ting le atang zo hi ami pi ho hi femina thiding ai lo le gilkela dang cha a thiding mitam ta amu je chun ama hin ana to zo se hi ada lai project le ta kan ana se hin ju gramin bank ti kun nijo se nong he ti ta sanami man so Nobel Prize kan muin Hindi chuna mahin ana se chu ipiham ti ai le poverty kiti hi it is an externally generated phenomena phenomenon it is not internally generated phenomenon externally generated phenomenon nahi it poverty hi a system is created about chu if the seed of poverty lies in the system pick it up that is system pa chu ihon so iti system pa chu set up igor ba le ji development ho hi ai ho ko ma tung the yam ti pa chu ama teaching ma ko na ka te me ba ka se hi chu le example ba pe ki chu ba me ti de chapang ni ana pe ngin two babies were born one in the King's Palace and another one in the street so by some mistake if these two babies are in the trains Lemuna ping kwa chu King's Palace a ping kwa chu street na ko hen la street child kwa chu ki chu hen la palace a chu kan dos ale ha chong phat zo le very soon street boy kwa chu leng hu ding chu le leng ga ma na ping kwa chu street boy hu le chu it is really effects am iti ale human beings ai lo le e ho chu even now chu environment ai lo le expose ki bon now atmosphere chun na sa te ni ho se ei bon te beti ni chu che ho no system pa chu create go te de le chun definitely the system will take us long chu ai chi example ko na ga ni ma ka se ki ni tin chu jong le chapam ka le please tim pa thu sim thap chu ga kin le ka de sa chi thiam de chapam ka he please pa ko ma chi ama hen et lo choi na nang nga please pa ko ma dangin if you can tell me where God is I'll give you one app with the team ale please pa na dong chi thiam de if you can tell me where he is not I'll give you two apples sa ti ta ma chu chi a chu economy se teng le ai lo the development ho hi se teng le it is present everywhere turi asong yung ki tho ba pa na hi consumer si chu iki tho ba pa na yung ki man sa no so selling goods and services corporate sector lor producer ko lo ki mang sin chu kichi activities ho hi involve ki sin chu kichi a chu e ho din mun economy hi yam ti chu assess bol ngai chu kichi na din na chu tu ai hon ese pen chu poor ai do le underprivileged communities and underprivileged section of the society ho hi iti ki man sa awam ai do le ama ho hin ko ai ichan ge impact ung thiam an government program sa policies ho iti ama ho ma tung thiam ti tung chang ko ai kyo lim dim ti ne yen che chun community development project chi pa chu define go ga ta tin chi chu a literal meaning zone chu de a he chen te to yen ka sei bang chun ken propose ka bo ti chu chi ka si paper ka si na ka hin si chu i ham ni le chi chu straight on ta ka de chu I'll stick to my time chi chu
Tisu family ai le kin ka sei pen chu. How do we go about community development project ka ti? Number one ka sei chu family le direct approach ka ti in. Tisu direct approach ni ki bol da mi ti ai le. Example la chu institution build bon na chu. Institution ni it's very important. Institution build bon da wa hi le. It's as I say when development by developmental activities or Aku nak pun dulu institution kalau ngai na, because in direct approach kati na lai ta kasi. Itu kora bol dia, itu institution ni kora set up bol dia miti ada. Maybe volunteers or maybe community aku nak tu, mungkin volunteer lah. Ada TTC apa ada, TSA apa pun na. So volunteer lah, itu institution by set up bol miti ni. Itu direct approach ni. Ani na acu ikham tele agency le lo intermediary approach. Direct approach kasi na acu kasi deno tu ikham tele institution har build all the teaching le corpus angai na. Si corpus ni hoy ako na paisa hong diha. Paisa hong na ding chula le tun company ho kasi na ko iti hoy ako na iti paisa mo hong tele. Ito ko ni share ikham issue ki bola mo le. To acu institution set up ibol ding ale huge corpus hong ai din. Tisu hoy la yang diham tisu yang contribution ibol ding hong ai dole. Share issue borwa subscribe borwa itu aku nak corpus create wa institution kan build borwa itu institution jun to ide ingai chalo community development projects yang le sudah dang mau activities so take up bol diham tiba je number 1 sudah number 2 intermediary approach alo agency approach ka ti na pen chi ya me ti le institution aksim din ai ba ma hi institution din fund ho mobilize about it resource ho mobilize about it kasi ba ma chu funding institution alo funding agency tam ta on to in banks tam ta on to in ama ho ko ma mobilize bola ti mobilize ki bol fund ho zo se hi to ai on target ide now area ai lo le geographical area to community development project ibol na ba chu jo ako deploy bol di ne ai la asa ka sei bang chu kichi ka bang ho bol di chu thilbai bon ipise abai lo mi ti a hele funding agency alo le bank ko ku ama ku risa hi a hi ne ai chu ama main business ku lending hi ba ma chu mon lending ki te hi ibe ma mon no bol bol do ba hi ipise ka te la mon bigger experience tam ta nei je ochun kichi ta bang ben ho ko ma atras tu bidi bo na thing ma chu e yong ki chan ga na establish bo le ngai ti chu avela ka se nei ba arik suwang chu ai de kichi hi e ma sum panglo ben sum man ding ai achun arik spa hi moderate in aso ka se ma sa pen pa sa arik spa ya sa very high risk na ti chu hi chia chu bo din tam pi om se ding tam pi om jong le Hindi time kita semua cukup nak kan sejo ini, siung le, hampir ayam kredit to grant di bawah, jadi kini kan basic pun. Development project EPP bawah di mana ayam le, grant konsep kita mau isi yang sepo dodin, siung le, grant kita komponen ni awam itu yang sepo dodin number orang kali. Sule, approach itu nacu, itu kami tadi link approach kati, itu link approach kati nak ni kami tadi. Community development project soal bol pena di maju hiji approach akan kohin. Hiji na sehi pihak mitile intermediary ado agency approach to jun mungkin bangting ahi bangaju ken target group ado target audience kan ho supaya ta afford ka bola amahin credit handling capacity ado le skill ado le amahon hinta bang activities ho hi bol the ta ka ti teng le hi cho zo se ken funding agency ho han ka link ka bola which ako na chu amaho development activities ho achi ta di pa chu link approach ti in chule atum apan tina chu ipam itel structure community development project hi structure kan ka se hin ahang pi ai ho hi ai mi te ro ha ro te ka pen in sen di fasa dan ho ku ibe ai le in di sa te le in ku ti mo sa se min in na ku ken ka se pen chele household economic unit ti chu in di sa te le kun in sa ho kun economic unit ka che pang the le ka ti ale poultry farming dia ado le pig rearing dia ado le
carpentry bol na diam ai lo le arts lang bol na diam unit ka to by default in sa na to economic unit pang hen lang le cha ko na kon pat economy yung khang to thei diam di za la chu household economic bi as ka ko hi chi ba na chu stage apan ba omin stage ni na chu he le economic growth chamber at the beginning it's long hi household economic so zo se chu izan ham nga to som ki ka zo se in ko mai le kan ka ma graduation they graduate to economic growth chamber aban kina chu le economic progress club ti asa ban bana hung len je ma ti zo se hi hoi la the federate and model ke le it's institution party institution as federate and model ai institution he ti zo se hi sub unit so zo se group bola develop and goal pengle to achieve ji se pen development project ho ado economic growth ho kam chi ka thong thei jam ti gel ko na jala chu chilai pa hi ka hin ji hi in chule aban kina ka se be no chu pya mi ti le development ni pi bola ki de ham mi ti le mi hin ka chu hin pe na he le quality of life ti pa hi apang zo he ho he in sun gen the ngen chang ma ba in se ni se chun hin ko hi etin ba we are not really living a life each other ki hin mai ma ya he ba chu life enjoy ki bolo chu bi je na me te quality of life pa hi missing chu ho hin ko ai quality of life ki te le example chu better education health and nutrition ai lo le very good atmosphere clean environment richer cultural life ti ho component sam ta ho zo se hi enjoy involved in the quality of life pasu ki nei ke di ka ti cha chu developmental activities ho involved in the child ki issue ho so hi address ka ho pe ya le ki chan ngam ka na community should develop men human ke ya ti hi sa ka za la chu bi de ka ka mai in chu zong le aso ka sei pen chu ka sei ka pi chu ya le economic theory achun theory cha tam ta amen trickle down theory ki tin chu le growth with redistribution approach ke beginning today Amartya Sen in the economy man say thing to human development index or Indian government ranking up the human development report up with 2005 at 127 rank again 2006 at 226 rank omin yung to human development index ko yang kita tahu tak kigon koma index ke board ini ay mga chu GDP chule national income real factor real income ti ho iko ting lehin per capita income ho pi ve na le den chu representative lo ve le ye chu bisena ne ti le e ho pe ho ka lo ve le chu chi chi per capita income noi long pe a pi un le hin chi ku e bi ham yak si kam ki mang thelo te ye a chu e ho hin atum bi a e ho community sumai ile development ni di ko e di on di pas a chu ki ko lu na thai di ba chu institution of billy boldir ki institution of hi paita run ni bol na thai di ba chu some sort of professionalism nai chu ki professionalism pa hi iti hung mai jam iti ai le professional si ngai chu institution manage bol na di ma chu ki manage bol na thai di ma chu to personal ethics iti di hum ai lo le values iti di hum chipa hi eho ka hi kasam ma se ni ethics personal ethics can define ka bonon chi dia me tele personal ethics is a set of moral values and the rules and the norms which govern the activities of a person chi achu kisi hin na ham se de a set of moral values your moral values iti den le chu values iti chu the personal belief eman ina isa ka ita san ka promote the what beliefs teacher values teacher chodo se example as integrity discipline hard working commitment and punctuality chodo se the value system on the time management will not be a problem na teacher value system on so time to 10 to 10:30 as you follow the value so teacher value system pa hi set of moral values ho jo se hi ikigai sa pai ta ai cho jo se hi activities ho hi pai ta controllable thing le chen achang no wa kan to na le chule community development projects ko le body ti ho jo se hi
vậy nên trong đó đúng hỏi tan cái tỷ số về là các sĩ cái điểm thêm minute này cái này chủ lệ do các sĩ bằng chú capability approach thì Amartya Sen in as a benchu to beham itile development hi itiki het ding ham ati so ama itiki het ham itile tun corporate sector rahi goods and services or ki produce or ki consumers ki che rahi ba ma chu ki ho consumable na wa ko na hi e ho capacity ha lo e ho capability enhance a goal bang ki should enhance a goal ya at least economic development e wala on ke di baju iti do ina achu amana se ti achu value system hi ipca point mo hang ki baju tun jong ka adia dehi aun ho ne chule bundan on ho ne ko sang ne di hi no exposure ne hin corporate sector na tam ta ra on ni ti achu corporate sector system ka system ka hin sub system tam ta ane sub system jo se hi hoi ta function hong ito che tel le chu bi ke ho system jo bai ta run ki bo chu it is system ka chu legal entity ti da te artificial person e ho ta ba ma thu se the lo wa ma chu aman common sin le din represent bo ti chu ji ja chu man legal rights of tam ta ani ki chi ta ba ma chu system ka in value system ne ji a chu it is system chu it is corporate sector on value system ne chu integrity hello le speed and accuracy hello le commitment hello le punctuality timeliness also ama hon ni ho hi hire all thing le they hire based on their value system and they will also fire them based on the value system ji achu which value system ko hi hoi ta metric equal to teng le chu equal jo se hi khang to de hi ti hi avela ka se ke in so let just 1 minute chuban le personal ethics hi a scope hi ipiham ipile number 1 aju societal level azam personal ethics nengai aja ka se personal ethics hi ipiham ipile aja ka se set of moral values ito do se chu iti guide sa tengle societal level aina to do se hi ethically strong person hi ethically independent person hi tengle chu ibo do se hi moral policy no ngai ta lo to ayo hi moral policy ngai yang sudah diciptakan dah mungkin na to dan mi kono na ti hoi moral policy is not required if we have this set of moral values in us to ka se kirin din chu jong le internal policy level la it's personal ethics pa hi achi hoi teng le le personal policy level la pai ta hum che teng le it also say is successful day di ka se din ke ma pa chang ka le ke có mình bên bên là cái topic nào này focus chú giảm trong việc các sai cái na việc chú về những sai cái gì cái cái focus về luôn chú otherwise cái bộ là sustain tạo về những cái supporting institution các cũng về những cái chú qua thì cái bộ là PTC ba cái giá trị sinh được hay là sai là hạt chú sinh thế không ba chú liền đó sai đi ba hạt chú cái gì chú họ dùng sử dụng cái đồ vật dùng để qua chú chỉ bắt cái PT liền của xã đi vào thì chú cái chỉ development corporation làm tập chú để qua cái chú chúng ta cái nó sẽ pa sử dụng rồi cái chỉ surplus fund tập được mai thì chú thằng cái gì đó ai đó là thằng property rồi cái phát sản vậy cái chỉ vào đi ngay à không để dùng những cái vật đi nó lại chú mà sẽ ngay máu đâu nhà chú tua cái chỉ là muốn là cái đầu tiên ấy bộ thảo luận là cái đội công tác gì rồi thảo luận mình như rồi đấy understanding là chú development cooperation cái gì thế và cái chú thật ta lần thế và vậy đấy bây giờ cũng là chú 1% 2% thật chú cái đội công nào là tiếng chú cái khi họ phải gì và adang si chú cái là tiếng chú cooperation là tiếng chú lần còn là ít sao vậy đấy cái ba chú có tua giảm ngay sẽ có answer problem ho tu chân là chỉ cái body wala tu cái này cái depend ho chỉ có thì solve cái điểm thì ba cái chú idea thì chỉ chúng ta nói hiện speaker ban giống sẽ có sự thay đổi body hoàn toàn giống để ông bị khổ giống ta phụ trách party họ giống gì chủ lệ nói thì họ giống gì chỉ là liên tục thì đi party focus được thì chúng ta cần sẽ
agency na say chu ele development corporation ka set up bol ti chu til bai bang to don ka NBFC ki non banking finance company NBFC hi company hi ding ayang bank na tong loading ayang finance na tong itu finance related matters are operation body NBFC ami jong bela non banking finance company Companies Act noja Companies Act 2013 latest amendment 1956 apana amendment ki bola ichi noya ko register board hai ai banga chu achom de ki rajo Reserve Bank of India ko ma license la ki isi chu a function niyom ki ren ako deposit accepting and non deposit accepting NBFC ichi na ding ako a minimum paid up capital chu 2 crores idi na aso ase chu 2 crores ho yang one number 2 corporation ki chu government recognize the company no registration board mai ichi ibol ding ma chu base option chu ne ayo ka se ro ma chu deng le ngan no e bang finance activities all the NBFC chu option I want each option fulfill na ding chu 2 crores so where do we get this 2 crores chu I throw it open to the public na number 2 intermediary approach chibang chu by for existing NGO SMFI now self-managed financial institution doing a lot of microfinance activities amaho ko outsource bonding they will link up to the funding agency because they have the credit history. They will help us in identifying our clients. Our client is target area achuna. Say for example, a Chandir target okay, Amasakam. Developmental activities Chandir I bonding the island. The target audience was koi ham. Na. Amaho chu to intermediary iman pen ho kahin link ko la ma ho mai ta capacity building and capacity training program ho building ate de ado ka se chu credit handling capacity chu koi mo ben chu e ho la chu granity ko college he ta lo cha chu credit pa hi iti le handle about pe dio ache development chu sustainable hi hen sustain hi sao de iti ai le chun a system of repayment na repayment pa chu au munje ngai chu so la corporation and the institution pa chu ama self sustenance amu paying na chu money has to come back na ai lo jong de institution pa chu social business type of set up page example Gramin Bank Muhammad Yunus on the board social project social ikat business tam ta set up board Gramin Denon project iti ho pa na icho mo ro ku ipyam ni tile Denon company ho to ki ho ko mo ichi yogurt kiti pa ko chapang ho ne di ko icha ko all the micronutrients also se ha ko ba ichi goods and service product pa chu project ito project in se ki le hum sa de to ang discussion ya ko ka lo na 20 minutes pa chu I was within that time. The discussion in 40 minutes and then from conversation. Jia chu, kichi yogurt ahi, all the nutrients so say do ba social business abo chu ma. Kichi abo ba at very affordable price. This is not given free, of course, but it is sold to the people. Here and ever Bangladesh on. Sapang tam in a health status chu. That means growth. At the same time, development also takes place. Now, as I say, when you growth or development, you are more too. Growth says everything, growth and development. And for
for development to take place, growth is a precondition. It's in the thing that you among social business about what it is among countries. I assume to you about our project in that one, because social business is thing that we have to look for social investors. Who are social investors among us? Now, if you social investors, social investors, they should have money. They should participate in the equity. And they should not demand interest on that. Even if they so desire. Interest, a demand on a very soft interest. Maybe that is payable within a certain, breaking in point or I know that stability position or immovable thing to go to come out to. That is another issue. Discuss what the Tamata made. Laya says, okay, I have to have no natural institution, but more set up issue. It's very difficult. There are minute activities, I don't know, homework, contact board, to let each institution set up a board, run a bola, or them to a social, to come to Omahi, got more say, I want to, I can set up the done to situation. I could do the while there. If you go for high risk investor, high risk investor teacher, high risk investor also, aritan no sangdi kine cuma ada itu. Aritan sangdi kita also institution kat ibu orang mau capital orang teng lecun. Apal string cuma ada tu kita tu. Atu teng le dia control us, Ati teng le benefits you will trickle down to the people. This is a question. The microfinance industry as India, debate the stock market microfinance institution registered on the bola. We talk and question about whether the people will benefit. If you go to the capital market, I think that I need to build image. I have to earn huge profit. Profit from where I earn. Did you accept credible it's also problems after problems. So you have to get through social investor in the Iwa. It is social investors okay, I can park my money now with this institution. Let it go towards the social activities at the today, 2013, Companies Act Amendment as a part of the corporate social responsibility, a company must have to spend, if I'm not mistaken, I think 5% or 2% of the profit towards social cause teacher. Company a profit should be in terms of 1,000 crores, maybe 500 crores. So 5% down 25 crores. Maybe you can look out for that also. It's also more board, but you have a very good system. A system has to be strong. A system should be trustworthy. Many other things that it's a very confident looking man. If I employ him, he will definitely contribute to time in system to build up my culture. Otherwise, also, as I said, when you Manipura zone, 8 speaking Mazon, institution point at any in saying Tamazon, WSDS initiate to long mounted CEO. Amaku NGO MFI NGO microfinance institution say hello. Ama NBFC non-banking finance company. You know, say norms are fulfilled board. Own fund is more than 2 crores. Such NBFC legal entity recognized by RBI. Credit rating. Of course, they are subject to credit rating. ICIL, I know it's also corporation set up body it's not very easy.
kan tinam pagpuy tiwa pa nga so konsep ayang so ito na thalo si start thalo tribal ho na thalo si atam zo tina na ay layon ta so ikipat thena dio foundation yam thening pa so dia kom da ham cooperative society ham NGO kan ham na te ka yang payte association ho kon ay SSPP ho so entin amo kon SSPP ko ay kat NGO register bolba seminar ko school jangran bolba itu pun amo organization ko sustain bolhe pansadia itu ko man je bolba la ka TSR he ho jang he sumna pa hasat ji interna hasat ji he lo akan ang he ho jang ta so ai kam ta je ko he he ta so sustainable project kat so ibol ham kan si bol wala cha kan aso wa mana cha ke do ham ki so dia ke SSPP te model ka mana so kat the am de ham cooperative society and NGO ki ka so speaker very excellent presentation kaki papi mama thalo te na chita bon very professional kan news kan hand hoy kaki thanga pi mama jengen pu mang bo yang hichang ge lam chu kan hand ho na ben kan ki papi mama jengen thalo te na saven hichang ge mi nei ta le tu lo the kaki papi mama hanen to janu ne se pen chu na sa ta ke bon kumjan ham kap sungai ka thi ma kana pon a jeng ke ka hi to nan presentation chang chu a hoi hen but tu ni thalo te ma ti in se ma bon standard to yo condition to ka corporate ti ho te la bang ni ho chu yo standard ta ke man kanai ko to apa janu ne bonan janu ne se pen chu kan support no me ni bi na te ho to just aspect sa pala hung ki pat ngai de hi men na sa se dinga meaning ni thol chu ti se dam to nan top level MNC level nan se pa chu yo la dinga ti thelo de hin na hi chu specific kan do mai lang yo dinga ka te sa chu SSP te na por model pa chu to Delhi acha dan kan he jing aki to hom dan ministry la do na funding ho wa free education provide ko wa hiji trust ko na wa mi jan employment am wa chapang jan ka education pe wa ko na amwa mi jan kan le ka themu se do community wa le ka themu hom teng le athip now ating le service man bo teng le community ating ale be na payback of I think that's a very good model holding in job. It's like na tunang ng pisa yes na board ham. Delhi yung chun patchon cookie development society na board bin. It never take up na it never take off. Atu na say yung quality same way mangga yung na bin. I don't want to be like them. Kaya bang chun la think pragmatic hidden. Ito ham to script sa para sa kipat na hado community development ko. I think HRD na sa kipat bala. In the long run it will pay off. Yo ading adong education am lo le twice yo si tin pha lo de ni chung ni model na chung ni pin advice he ta ham na adong development society ham yang pati bol wa cha ki pak wa le ho de basic foundation ni in kam wo ji jo hilang la advice bol ni ka de suggestion about non tension yang theory to practical ya ki theory idea lo hi it's very fine yang practical line voting le in the IT om si achu am na academic industry interface ko no it's all a get on si best person to yo la hongin to ulang market ama hin advice about the giving to zong le PSA ho ko mang kasi zong sa le institution sa about the zong le NGO yong le ipi zong le he is the right person as it is ama fila ka hin for the last 10 years for the last 10 years plus 10 years plus and siya so mahin community feeling no head mama di so the EPP schemes ay lo EPP hoy ki bolle physically yan ko kon head so ke ni so le for startup model ma chu suggestion na na hai pe na ma de
chỉ giống lệ ama thì đồng giống chỉ là chân quân là ngay giống community level là na sát ở trong khát cái cái rồi qua cái gì qua cái mong cái ama giống body ama giống portfolio ko crore isa kita kali ini kita mengacu portfolio ni tam tak yung tahu ada speaking langsung na jadi ibu ini ho kita related ada nga itu mau itu ada itu kasih mungkin yang le adang proses ho jadi sistem ho integrate yang dia itu konten na dia mau improve apa dia itu adang improve apa itu konten itu pada yang kita care konten jadi asal SS sensi konten na जो तो बाजू अदर डेवलपमेंट सोसाइटी आजू अचोम दिया long term आदि आजू return on investment perspective इतनी दाज़ जो नाम आजू इंडिया आजू में मिनिस्ट्री इधे ना HRD Human Resource Development HRD मिनिस्ट्री को priority शिपियां के लिए first objective to develop human resource को अगर हमें हो आजू human resource by develop goal dia ai le chun pay off na a return on investment perspective at igel thelo ai le chun institution ng set up thelo din chujong le potential ne ho develop goal thelo din ai chu ROI perspective chu kinelo ja chu expenditure abo ki modi chu sun to ai chu ai ma chu khonu nga ichang gam ta inang kan to ne ai lo le society hung hat to na dinga chu kiti nai na chu ige de ai na chu institution set up wala aisa nei do na ko ya potential nei ho chu identify wala isot na ai ma ban na na chu chon chu gel ko ai ko na ki chu ave la classe ki din first paisa suiti grow bole na how does it grow if we keep in the box it never grows until and unless the money works it does not bring any return jo sia chu ku ina bat them to identify bol na so we have to identify our clients who can borrow this money and give a return but hichichu ipi mechanism mana cipai satu ikun saat dia tiba cu abem lagi ngalo ngan cu den na kado ci contract organizing committee na jadi acu legal document no kisi thelo de jo atu den mana cu kati jo mai cu bank deposit ko mai cu la bank rate of interest is 4%. It is nonsense na fixed deposit ko kile itu di term deposit and you cannot take it out till you complete the term na term deposit also interest on term ko na sila chu a base chu ipiamiti aile iti chu ihon profitable investment ako ingi iti aile chu apart from the capital market concept is a different issue ihon la credit worthy he be somebody who can use this money and make it profitable na chichu identify bolde icho chu lend ibola ala anne ki chu option hai pen jina dang wang so de kasai the de tuti le sumutu mo tale ki mo su mo ke ni tu ko na chairman puna dama bu moderator okay moderator pajun ke paame ti ese ni tumko jonge ti chu it's not profitable he says by in joking but if he meant it it's very wrong it's a concept paji ine khaju ka ki sa the question from ama hi ki ha ti ni ji idea pa de do ti dinga hi tu ma ba ha ni ki ha de pe ri ni tu ama hi ho do si chu and just the one say ki ka win ama du se sang tham sa hi ni au ni ti ma bo okay
Thì họ cũng gặp cái con nó responsible. ngày thôi nó mới học bản thân cái bỏ để cái những là cái bây giờ là dunia đồng kết ấy mà thà đâu ngày lúc nào giờ không có thể được thì người ta không biết trên này hết rồi là tâm được hết luôn rồi là tâm được cái bây giờ là ít hết rồi nó là may rồi sẽ chỉ bằng thì ini là độ thế này bên này là cái hoàn phí sẽ làm đôi cái để chú xe là hiện cái sản gì hiện trên đường này vì rằng là mà ông chủ xe này tôi sẽ bé nó sẽ tôi hay đi in mà giáo thì hôm nay là pha sẽ còn idea liền các bé này thì chuẩn bạn gì rất là lại pan sẽ mà dân thì ipo ting pi theo là mindset change này ilung ye mi hello wai le ima sai hello te ku jo ama se pe ne tu ni tha do concrete pa la do sin yet bia ki te le se di on ke khia le development ni ti on le ni da ngai ma ni lo se grand ti le grand concept hi inai la chen se wai he kun te ki jo dunia KWSDS organization ni apsa ka bo improve ka bo le 2002 apa naikkan bol anahin patel setsun kisah patnya dalam approval di kerana angkat mutu government ngayong kamuin kaya foreign fund yung kamuin kaboso kay ay banga so akit sa ina teng lehin yung kita alo niyong kita alo free aki muzi sun ino tempat isumang amun na dinga chun pesa matsi na aya chula lewan na chula kat namun le lakat chu yusi na sim ngai di jo na sabit kit ngai jo lakat kamang do ina dia na zo na se je achu na to na kita lo le chun na to sa du hai lo di se ja hi 2002 apa na hi mang ka hin le thia man no microfinance ki kan pa kan pada hi loan kan pa na chu aki cha pe na chu kan nu la pa get ni chu koi amin ta san bi la koi mi sa ta san loading mi sa lai na loan la pi a su I lo ge de ti ai ken ka sei chai le kita ngai to a mi chu ita sana na lung dia cho thi na ai le koi ma cha thu mo om pu su ka su ka ne hi cha chu na kan to pa hi hin net fi a lang ni ki a bong ki ta hi cha chun kan se hin ai ho tha do te culture custom kan mana law kan law nu te law ya kan pa hi kita ko hungin pathim se de tu ni hin ho inam ke se on ta ko na go ba ni ta ai ho nam sum ti dan tu chin lang ho pu ki ni zo la ti na NBFC ama se pa jo ha do sa pa ni bo le ti jo che hin aza se bangin tun James and Session Yang bol mo pui na corporation he lo le society he lo le organization ka sim su ko po azon lo sim sin bo bi ho bi sei le ai tha do te ni bo ju le wa mi ju ibo diu le ibo in model ki sim diu design ki sim diu aki pat ni apa na personal ta ran bo atwa kiwa in NBFC kong pa zone o yung ni MTL mi ta sa thedi nga cho suwa tam ta thilo mai iso bodo na thedi nga cho professionally managed professionally run organization na ipat lo bai to society mai ti on there iso lo ni ka na ka sa
tiếng này tôi lắc thung như này lắc thung chú tôi nhìn tôi concept thao thì crowdfunding thì các bạn crowdfunding dunia bang hi mi soma som ki khom cho tua hi complete và lap tu ni hi tu pe na hi ki thu do la na ni ki concept tu chuna cái gì mà chú cái thủ điều gì này thì phải bây giờ nếu mà tu hiện có cái này hiện tu để cái ông sẽ hiện sáng thật sẽ tu hiện đi này cái tu mà sáng suốt hiện tu cái gì example hết hiện được cái gì na sáng thật chỉ tu chú sáng thật hi cùng thật dâu lệ thì phải sáng thật lệ na hao yang tu hi cùng thật đó tiền là sáng thật lệ cái gì anh hi vàng là cái hồn là điều chụp thêm thì bây giờ tu hi thà đâu công cái gì là thà đâu chấp bà chân người thật chỉ cái thủ bị việc thì xong rồi na và under define ball điều cho đó là education là ball điều na anh hi là vậy là chắc là em thì cái thủ bị nó đi không thì chú define ball rồi thì vậy là chúng crowdfunding system mà chúng thà đâu cha thì chú mi lắc ni chú mi sang cái đi tu lắc xong đi chơi example na ya chú crowdfunding concept thì ball vậy là one thing organization cái gì vậy cái gì mà điều chúng tôi TSA na ai là DY ai là TTC yang chúng anh kia là bị ham department nhiều cái nào chứ relief thì họ đang cái đầu tiên na Thado development committee di ha society di jangka isi yang lain macam crowdfunding concept ni. Ibu sama ni free loh macam. Sangkat itu wang tu sangkat mengat dia, jadi orang bosan sangkat tu dia betul hem tu wang sangkat dia dengar tu. Tu pat di kita wang tu wang saya tinggal di mana saya. Isan tu, apa aku isan mungkin lah saya biar dia mesti lah isan sih ni. Nah.